Fardc mu bikorwa bishya bya operasiyo zikomeye iri kwatsa umuriro ku bice bitandukanye mu birindiro bya M23 yaba mu Minembwe ndetse na Masisi Warikare no mu nkengero z'umujyi wa Goma. Ni operation offensive push ku mirongo y'urugamba Minembwe, Masisi, Warikare ndetse n'ahandi hatandukanye. Fardc ikomeje ibikorwa bya gisirikare bikomeye ndetse na intelligence gathering, coordinate ground assets ndetse n'ibindi bitandukanye mu misozi ikikije Minembwe ho zakaze mu mikenke. Turaza kureba heavy calibers, RPG launchers, mortars byamaze kuzanwa mu bice bitandukanye. Turaza kandi kwabwira ibiri kubera Karingi mu gace kari hagati ya Mikenke na Minembwe, aho bivuga ko Fardc yagerageje gukora tactical advance igamije gusubiza inyuma MRDP muri iki gitondo. Mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko hagaragaye ambush tactics ndetse na mobile combat unity bijyanye rero nuko Fardc ikomeje gukora ibikorwa bidasanzwe. Turaza kureba strategic high ground advantage, turebe biri kugenda bigaragara bijyanye n'ibutasi bukomeye bwa aerial reconnaissance mission iri kugenda igaragara. Turareba biri kubera muri groupe Makisimba muri territoire ya Warikare mu gace kaitwa Balindu, aho bitangazwa ko kuri ubu agace ka Mukore kagenzurwa na Fardc nyuma y'imirwano ikomeye yarangiye. Fardc igarukanye ubu bugenzuzi kazinganaho ibintu byongeye gukomera nyuma y'uko Fardc hageze. Biri gutangazwa ko ba 23 iri gushaka kongera kugira ubugenzuzi muri aka gace. Ibyavuyemo imirwano ikomeye nagezweho mu gitondo cya kare ku munsi wa gatatu w'icyumweru ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Reka turebe akantu ku kandi uko bihagaze mu buryo bwiramvuye mbere ko twakira ko informa wacu yatangira mbabwira ko mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu 2026 amakuru y'igisirikare guturuka ku mirongo y'imbere y'urugamba front line mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko ingabo za Fardc zatangiye ibikorwa bikomeye bya gisirikare offensive operation zigamije gusubiza inyuma imitwe irimo AFC M23 na MRDP twirwaneho. Amakuru ava ku basirikare n'abasesenguzi b'umutekano aravuga kandi aremezwe Fardc yatangije early morning offensive mu masaha ya kare mu rukerera, aho bakoresheje artillery bombardment, heavy machine guns ndetse na mortar fire ku birindiro by'umwanzi mu bice bya Mikenke, Karingi n'ayitwa Bidegu mu misozi ya Minembwe. Amakuru ya gisirikare biravuga ko Fardc yatangije offensive push ku mirongo y'urugamba. Amakuru ya gisirikare aravuga ko mbere yuko igitero nyamukuru gitangira Fardc yakoze reconnaissance ndetse na aerial surveillance hagamijwe kumenya neza abarwanyi ba MRDP twirwanaho na M23 bari bishe. Nyuma y'iyo intelligence gathering, ingabo za leta zatangiye coordinate ground assets zifatanyije n'abafatanyabikorwa barimo abazarendo, aho bagabye ibitero ku birindiro by'umwanzi mu misozi ikikije Mikenke. Abari hafi aho imirwano yaberaga bavuga ko mu rukerera humvikanaga urusaku rukomeye rw'amasasu arimo heavy calibers, RPG launchers ndetse na mortars, bigaragaza ko impande zombi ziri mu cyo twakita ko ari high intensity combat. Nkuko rero bigaragara mu gace ka Karingi kari hagati ya Mikenke ndetse na Minembwe, amakuru avuga Fardc yagerageje gukora tactical advance igamije gusubiza inyuma abarwanyi ba MRDP twirwana M23 bari bafite ibirindiro bikomeye muri aka gace. Nubwo bimeze gutya, amakuru ava mu baturage aravuga ko abarwanyi ba MRDP twirwana M23 nabo basubije counter attack ikomeye bakoresheje sniper position, ambush tactics ndetse na mobile combat unity mu rwego rwo guhagarika igitero cya Fardc. Ibi byatumye imirwano ihinduka close range fire fight, aho impande zombi zikomeje kurwanira kugenzura imisozi ifite strategic high ground advantage. Mu gihe imirwano igikomeje, igisirikare cya Kongo Fardc cyatangaje ko mu mpera z'icyumweru gishize cyarashwe na drone ebyiri z'umwanzi mu gace ka Mikenke hafi ya Minembwe. Nk'uko ubuyobozi bwa Fardc bivuga, izo drone zageragezaga gukora aerial reconnaissance mission ku birindiro by'ingabo za leta, ariko air defense unit ya Fardc iza kuzihagarika. Kinshasa
nk'uko rero bigaragara kandi tumaze kubibonera amakuru nuko izo drone zashoboraga kuba zifite linki idasanzwe ishobora kuba yahungabanya byinshi mu barracks za Frdc. Ibyo rero bo bafashe ko ari airspace violation ndetse ko bishobora gutuma ibi bintu birushaho kugenda bimera nabi. Mu yindi mirwano yabaye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru twababwira ko Fardc ifatanyije na Wazalendo batangaje ko bamaze kwisubiza agace kari kamaze igihe kagenzurwa na M23 karimo ahitwa Mukore muri territoire ya Balindu muri Mulindu muri groupement ya Kisimba muri territoire ya Warikare. Amakuru y'abayobozi baho aravuga ko Alliance Force bagabye igitero gikomeye ku birindiro bya M23 nyuma y'imirwano ikomeye. Abaroberi basubizwa inyuma mu buryo bwa tactical retreat berekeza mu gace ka Ihula hafi y'umupaka wa Warikare ndetse na Rucuru. Raporo zibanze ziravuga ko muri iyo mirwano abarwanyi batatu M23 bishwe mu gihe impande zombi zagize abakomeretse. Nkuko bisanzwe mu mirwano ibera muri aka gace abaturage benshi bahunze ingo zabo, ibyo twakita ko ari civilian displacement, bahungira mu mashyamba no mu misozi ishobora kubarinda ko bagirwa ingaruka n'ibiri kuba. Abaturage bavuga ko situation ya security iri fluid cyane ku mirongo y'urugamba, battle lines ishobora guhinduka vuba bitewe n'uko impande zombi zikomeje offensive and counter offensive operation. Abasesenguzi mu bya gisirikare baremeza ko igihe cyose imitwe myinshi yitwaje intwari imwe Fardc coalition force M23 MRD betwirwaneho FD na Wazalendo bagikomeje kurwanira mu misozi ya Minembwe, Mwenga, Fizi na Uvira. Aka karere kazakomeza kuba high risk conflict zone. Bavuga ko kandi strategic baravuga kandi ko ari strategic tere muri iyo misozi ituma buri ruhande rushaka kugenzura high ground position, kuko ari byo bituma fire superiority igaragara cyase kurusha abandi imbaraga bigaragara. Kugeza amakuru ava ku mirongo y'imbere y'urugamba aravuga ko imirwano igikomeje mu bice bya Mikenke na Karingi mu gihe Fardc ikomeje offensive yayo mu Gitondo igamije kwisubiza ibice bitandukanye bigenzurwa na MRDP twirwaneho. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Roko Informa wacu giye kutubwira akantu ku kandi kuri kuba ndetse tukareba nuko handi bihagaze. Mutama waramutse neza? Waramutse neza. Mutama, biravugwa ko no mu nkengero zagoma bigikomeye, ndagira ngo abareho duhera ho bihagaze gute? Yego n'ubundi n'ibisanzwe muri operation zimaze igihe ziba muri aka gace, ubona ko n'ubundi M23 itarava ku mugambi wayo wo kurasa ndetse ikoresheje tirani muri ibi bice bisatira muri ibi birunga bya Nyiragongo, ndetse ubona ko no mu cyerekezo kiva hano muri Goma werekeza muri Rucuro muri ceza Kiwangi, ubona ko umutekano mu muhanda usa naho utameze neza cyane bitewe n'ikikango cy'imbunda ziremereye ziri kuvugira muri ibi bice, kandi ubona ko abaturage bo muri ibi bice bamaze gukura amakuru neza ko hari ikibazo kiri kuberamo muri operation muri iyi pariki ya Virunga ndetse yaba Nyiragongo ndetse n'iki gice cy'inyuma, ubona ko harimo FDLR nyinshi cyane zikomeje kugenda zigira n'ibikorwa bisa naho ari ibyo kwica abaturage, kuko ubona ko muri kano gace gasatira hano Kiwanja hari FDLR zaje kuyiba ku gicamunsi cy'ejo ndetse zibangamira n'abaturage ku buryo ziba zishakisha abantu bose basa naho bagira aho bahurira na M23. Ubona ko ari ikintu kiri guhungabanya umutekano ukomeye muri aka gace, ariyo mpamvu ubona ko operation zigiye kubera muri ibi bice ari operation bisa naho M23 yazishyizemo intege cyane, kuko zari bisa naho zicecekeye. Ubona Fardc FDLR zabaga muri ibi bice zarutanze agahenge kuri M23, nta mirwano nta n'ibitero zagabaga muri ibi bice, ariko aho zitangiye gusa naho zigaragariza ibikorwa byabo bisa naho ari byo kubangamira abaturage n'umutekano wabo. Urabona ko M23 yabaye nk'ihindura umuguna wo gukora operation bitandukanye, ariko ubona ko harimo force nini cyane ishobora kuba yari nta makuru yari afite ku ruhande rwa M23 ahagije, kuko ubona ko bikomeye cyane kuba nta operation iyo kuri protein irinjira muri iki gice cyangwa ku buryo M23 iri gukoresha sharing yonyine. Yego, ni ikintu rero ubona ko byanze bikunze hari buze ko operation zinjira mu ishyamba kugira ngo banoze neza ko
umwanzi bamukuyemo cyangwa bamenya n'ingano ye, kuko ubona ko ari igice kinini cyane, ubona ko baragihariye FDLR nk'uko bivuga ko harimo ibirindiro bikomeye byazo. Byaba ikibazo cyane baramutse bagize uburyo ki bagira support ikomeye babona kuri Fardc mu buryo bwo kubangamira iki gice cya Goma ndetse na Rucuro, bishobora gufata intera ikomeye cyane ku buryo byagora na mu gihe kiri imbere M23 itaba kibasha kuba yabakura muri iki gice, kandi ubona ko kirimo uburyo bwiza bwo kukirwaniramo kuko nta gace udapfa kwinjiramo uko wiboneye bijyanye n'imiterere yaho. Yego, kugeza ubu kubirebana no kugira ngo wenda babashe kuba buri ruhande rwagera kucyo navuga ko ari insinzi bitewe n'icyo bashaka, ni ibiki byagiye bihindagurwa kugeza ubu? Ikintu kiri guhinduka, ubona M23 iri gutegura yabanje kwanga kwisukira kuko yatinye kuba yatoherezamo ingabo muri ibi bice kuko bijyanye n'imiterere yaho, kandi ubona ko aba FDLR bafite n'ibirindiro bahamaze igihe n'ahantu bamenyereye cyane. Rero yabanje gukoresha sharing mu buryo bwo kugira ngo ibanze gusa naho iba habya ku buryo basa n'abajya mu cyerekezo kimwe cyangwa se bagatakaza ibice byegereye ibi bice bigenzurirwamo na M23. Ubu hagiye gukurikiraho operasiyo za M23 zo kwinjira mu ishyamba bakigererayo, ariko barazitegura n'abandi nabo bafite umugambi wabo, kandi ubona ko bari bamaze igihe bacurira muri iri shyamba bitewe n'ibikoresho bafite ndetse n'uburyo amakuru yageze hanze kuri M23 ni uburyo bw'ubutasi buhambaye, ariko bafite amakuru ko force iri mwaha muri ibi birunga ari force ikomeye cyane, kandi yari imaze gusa naho igiye kugera ku kintu nyirizina cyatumye biyubakamo muri ubu buryo kugeza kuri iyi saha. Ubona ko babaye nk'abo bakomeye mu nkokora bari batarageza kunoza umugambi wabo wo kuba bagaba ibitero muri iki gice cya Goma ndetse no mu nkengero z'ahantu hose h'ingenzi kuri M23. Yego, kugeza ubu navuga ko bikomeje kugenda bigaragara ko hari abafatanyabikorwa baje, ndetse biri kuvugwa ko Angola yaba yatangije n'andi mayeri mashya mu rwego rwo kugira ngo ibashe kurwanya M23 yivuye inyuma. Bizo bihagaze gute, wabisobanurira gute abadukurikiye? Birumvikana cyane buriya Angola yaje nk'umwarimu uje gukosora, kuko ubona ko yahasanze ibihugu byinshi ndetse birimo n'abacancuro batandukanye. Yagiye ibona defo nyinshi zagiye zibaho muri operasiyo n'amakosa menshi. Nk'igihugu cyaba kimenyereye iby'intambara rero kirimo abasirikare b'abahanga, biri mu buryo bwiza bashobora kuba bahita bakosora byinshi cyane bijyanye n'aho bagiye babona amakosa yagiye abera. Rero banagezemo koko urabona nka operasiyo ziri kuba mu gice baba baherereyemo, urabona ko harimo imihindukire y'imirwanire cyane ku buryo ubona ko Fardc n'ikoalisiyo baba kumwe ari abadashobora kongera kuzatakaza cyane, nk'uko bagera gupfu nyinshi cyane mu buryo babonaga ko akenshi basaga n'abarwana bahubuka, bajyaga basa naho ubona ko inshuro nyinshi batakazaga mu rugamba cyane rwo ku butaka, ariko ubona ko bisa naho bitandukanye cyane. Ubu bari kugerageza kuba bakwinjira mu rugamba nyizina nyarwo, babanje gusa naho bishakira amayira neza, kandi bakabona urugamba uko barutegura mu buryo batari bugire ingaruka bahura nazo nko mu gihe gitambutse. Yego, reka tuje ku zindi akisi nawe utubwire mikenke ho bihagaze gute kugeza ubu, birenze ibyo twabonye ko Fardc yerutse kwakora sharing ndetse no mu gitondo n'ubundi yazindutse igerageza gukora offensive push. Yego, niko bimeze. Urabona ko byanze bikunze mu minembwe ikintu kwasiyo isa naho ifite umugambi wo gukora ikintu cyitwa gutakaza, ku buryo bavuga ko urugamba rwananiye mu minsi itambutse. Urabona ko ari ibintu bidakenewe kumva muri komande zabo ndetse no mu buyobozi, ariyo mpamvu ubona ko banze kuva ku izima na n'ubu bagihatana cyane mu bitero bisanzwe muri kino gice cya Karingi ndetse na Mikenke. Ubona ko n'isantere ya Minembwe bafite intego yo kwinjiramo ku mbaraga ku kirimo cyiza, ariko M23 twirwanaho muri aka gace birasa naho ibazibira cyane ku bijyanye n'imirwano yo ku butaka. Urabizi ko kubinjirana uduce bamazemo igihe nk'uko biba bigoranye. Rero ni ikintu cyababereye ingorabahizi cyane nyuma ya sharing nyinshi zabayeho ku munsi w'ejo n'ubundi uyu munsi wawe wa gatatu.
no kuri iki gitondo cy'uyu munsi urabona ko n'ubundi bigitse ari ya gahunda bafite n'ubundi na sharing, kandi ubona ko drone muri ubukerera hatangiye kumvikana imbunda z'imizenga, ubona ko babyikiye muri sharing n'ubundi mu duce tumwe na tumwe biri buze kuba bitoroshye mu masaha ari buze ubwo hari yamaze gucya. Ubona ko n'ubundi biteguye ku isaha n'isaha ibitero bya drone bigomba kuza muri ibi bice. Urabona ko intego ya Politique bafite ari uburyo bwo kugira ngo basa naho baheza abantu mu kintu cyo kuvuga ngo akaruhuko babahaye n'akijoro gusa, ariko ku manywa na operation M23 ishobora gutegura cyangwa twirwane, kuko ubona ko agace kose bazi ko kari mu birindiro bya M23 hari sharing yibigamo. Rero nta gahenge babaha ku manywa, ubwo ibikorwa bya M23 ni ukubitegura nijoro. Ikintu Politique arakora mu buryo bwo kwadivasinga, mu buryo bwo kwigarurira ibice. Ubona ko baba bagisa naho babifitemo ubwoba, sinzi impamvu babanza kwita kuri sharing bigafata mu minsi 2 batadivasinga ngo bagire ikintu bahindura muri iki gice. Yego, iki kigaragara cyo nuko ubona ko byanze bikunze iyi Politique ishobora kuba hari tekinike nshya yateguye, ishobora kuba barabizatereka dusharingi wenda iminsi 4 irangire, ubundi tubone kwadivasinga. Bazaba basa naho bamenyereye iteka ryose ko ari sharingi ziri buramuke ziba, ariko ukabona ko bashobora kuzagaba igitero cyo ku butaka gihambaye, bakaba babasha kwigarura uduce twinshi. M23 cyizeye ko ari ya gahunda ya sharingi ihoraho, kuko ubona ko aricyo kibyuka buri munsi cya buri gitondo aricyo kiba kiri gukoresha. yego, reka noneho tuvuge ku birebana n'abarundi muri iyi mirwano. Biravugwa ko Burundi nabwo bukomeje kurubira bijyanye nuko babonye ko n'ikirere cyabo cyatangiye kuvogerwa, ati ku mipaka bakajije umutekano, ati no muri operation bongeremo imbaraga. Kesi y'abarundi yihagaze gute Mutamba? Niko bimeze abarundi muri ibi bice, kuko urabona nkaha muri deployment bari gushyira muri aka gace ka Mitamba na Murambya n'iyi Mugeti. Hano mu gace ko hasi ubona ko ari deployment zisa n'izidasanzwe, abatari kwibaga impamvu ziri gushyirwa hano bashobora kuba ari operation nshya bari gutegura muri ibi bice kugira ngo babashe gusa naho ubwerekeza mu minembwe n'ubundi bafite ubusatirizi ku bice 2 bitandukanye. Rero ukabona ko ari ikintu byanze bikunze kirimo gutegurwa, ndetse bitari burenze umunsi w'ejo, kuko guhera rero ku gicamunsi izi ngabo zagiye zihaza, kandi n'ingabo z'abarundi cyane cyane ziri kwegerezwa muri ibi bice. Ubona ko cyane bashobora kuba babona ari inzitizi cyane kuba utu duce nta birindiro byabo birimo, kuko ubona ko ibi bice bigenzurwa na M23 hejuru yabo ibasha kugenzura neza ibice byinshi bifashisha mu kuba bakwambuka bajya iwabo, ndetse binjira no muri Bubwira biboroheye, kandi kwinjira muri Minembwe urabona ko hari inzitizi. Ariyo mpamvu ubona ko abarundi basa naho ibintu babishyizemo intege cyane, ku buryo ubona ko bashaka kugira uduce cyane bigarurira. Harimo n'iyi Plaine de Rusizi, ubona ko kuba badafite uduce tw'ingenzi bamaze gusa naho bagenda batakaza, bibabera imbogamizi cyane mu buryo bwo kwisanzura, kuba bajya iwabo bibaye ngombwa, cyangwa hari abaza gutanga musaada bakwambuka bitabagoye, batagombeye kuzenguruka baca mu nzira zidashobotse, kandi ahantu hari bugufi hari strategique neza bahabona bitabagoye. Rero ni ikintu ubona ko abarundi cyane cyane muri operation ni nabo basa naho bayikomeje kugeza amagingo ya kuba bataratsinda urugamba burundu kuri Politique. Nibo bagizemo akaboko gakomeye cyane kuva intambara igitangira ndetse kugeza na n'ubu ngubu. Yego, reka tugenda tugana ku musozo. Niba wenda hari andi makuru ufite tukibuce kukubazaho yatubwire, maze dusoza amakuru yacu. Yego, ikiriwe ni operation isa naho iri gutegurwa na M23 muri iki gice cya Ruturo. Ubona ko ari operation iri buze kuza kuvugaho byinshi cyane mu minsi iri imbere, kuko ubona ko bagiye basa naho habaho ubujyanama bukomeye cyane ku rwego rwo hejuru, bamenyesha neza amakuru ko hari ahantu hari icyuho cyane, kandi ko basa n'abaharangaranye ku buryo ubona ko bishobora kuzabatera ibibazo bikomeye baramutse ziri hasi batazikuyemo, ku buryo babasha kwihuza n'abo bari muri kino gice cya Masisi hari ahantu hatunganye.
n'ayo makuru numva nagezwaho muri karagace ka Ruco. Yego Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze aha. Yego murakoze cyane.